Hello, beloved. Um, yeah, a lot has been happening. I just want, I'm just a little testimony about when God shows off, man. Wanneer die Here afshow. Ja, dan show die Here af. Um, I wish, I wish I can tell you my story. Maybe someday, one day I will. Maar dit sal seker in 'n boek moet wees. I know that we don't know one another. But can I just tell you that whatever you're going through, whoever's going through whatever, please don't give up. Moenie opgee aan hierdie God wat jy dien nie, of wat ons dien nie. Moenie opgee op sy beloftes nie. O, Vader, staan op sy beloftes. Die enigste ding wat met hier gedra het in die tyd of die jaar of jare wat ek deurgegaan het met dealing met depression and anxiety and fear, was die belofte dat die Here is lief vir my. En dit maak nie saak wat ek teëgaan nie, die Here is lief vir my. En dit was soos 'n kers in my hart in, wat gebrand het, met almost like those words were burning like fire in my heart, saying He loves you. Don't give up. He loves you. En vandag wil ek vir iemand bemoedig, vir jou te remind, dat vriendin, het maak nie saak waar jy is nie, en hoe die situasie lyk. Ek wil vir jou remind dat die Here is lief vir jou. Jesus loves you. He loves you so much that He died for you. He loves you so much that He rose from the dead for you. He loves you so much that He ascended on the third day and is now sitting at the right hand of His Father's throne, interceding still for you. That's how much He loves you. That's how much He thought about you long before you were in existence. Lang voor jou ma en jou pa jou naam geken het die Here Jesus Christus jou naam geken. Lang voor hulle vir jou op gedagte gehou het die Here Jesus Christus vir jou op gedagte gehou, dat jy was geskryf in die palm van sy hand, en is hier, en dit was hier in sy gedagte in. Toe daar die kruis gehang het hy aan jou gedink. Toe hy in die grot gelê het, of in die graf gelê het hy aan jou gedink. Want waar hy was in die graf, is waar hy geen mens wil hê nie. Hy het die hel toe gegaan, die sleutels gegryp, sodat jy 'n ewige lewe saam met hom kan kry. And when He ascended into heaven, He thought about you. He had you on His mind. He said, Rochelle, it doesn't matter how things go in life, I, your Savior, will still intercede for you. Because your name is written in the palm of my hand, and it's written in my heart. So het maak nie saak nie, hoe donker die lewe lyk nie. Hou die lamp aan die brand, hou die kers aan die brand, hou die vuur aan die brand in jou hart wat klop, dat die Here is lief vir jou.